Image Paudam Eng Tabiri Singbo, Maitem Kazal Devina, Kurumjari. Ahamada Maru Eba Pau Pizari. SSLC examination ge social science subject da question leak oihanba ta chenaba mioi ani cybercrime na phari. YouTubers singna pau phongba yaba yadaba thidena pau phonglakpana hiram asida chumna thabak tawjariba mioi kayabu miyamna lana uhale haina Editors Guild Manipur gi President Khogendro Khomdramna phongdokre. Len yauna nolei nushitna yumkai amang ata thoan khrabasing athubada Manipur gi Governor na mateng pibinaba MLA ke Megasandra na appeal tarokli. Loyana Uttarakhanda unning khaibada sikhiba migi masing taruksu February 15 da pangthokiba social science subject ki exam asi social media da leak oire haibagi wakat asi Bosemi Controller of Examination ayam thoina wakat laki Bosemi wakat adugi matung inna SP cybercrime gi mieng makada OC cybercrime na duchingba team amana thijinba hoki thijinba aduda question leak oikhiba asigi hana question photo kaptuna thadokpada mapung oina choinaba Samadra Megasandra amadi yumnam ranjit khoba oza asi ngarang nungthal tongan mafamdagi phaba ngamkhibani Paraba Ozani Makarang Duty Magistrate Infal West Gate Mamang the Putoklaba Matung, Numit Humnigi Police Custody Remand Lautaraba Matung, Makata na Tizin Bagit Tabakana Chotari. Leak Oikiba subject as the House of Hobagi oina cancel Tauba Natragat no Napang Topagi Warrior Loba Latri, Adu Police investigation report Kimatung inna subject as the exam gi Warrior Adu Logani Haina, Lautoki Basu Lake Rabani, Paraba Ozani Makarang Duty Magistrate Infal West Gate Mamang da Putoklaba Matung, Numit Humnigi Police Custody Remand Lautaraba Matung, Makata na Tizin Bagit Tabakana Chotari. Banbayabadi Mamang Tagi Kunmangada Pangtokiba SSLC exam gi social science subject ki question leak oire haina mahiroi lup desam na puthoraki loina hiramasi gi matang da Bosem na kudakta cybercrime police ta wakat padagi mathakta Bosem gi oiba committee ama stemduna thaudo asigi matang da thijinba lekhibani loina leak oikiba subject asi hauji fawgi oina cancel tawba natraga nauna pangthoki warep lobo leitri adubu police ki investigation gi report ki matung inna subject asigi exam gi warep adu logani haina Autoki basu leikhrabani. Question leak ohenbagi thaudok ta choinaba mioi khudimak cybercrime police na phaba ngamnaba Bosem na cybercrime da mapungfa na mateng pangani loina leak ohenbada choinaba school asigi mathakta Bosem na kari action la khokadagi haiba duso Bosem ni leiriba committee singna tana duna warip logani haina Bosem Controller of Examination ayam thoina phongdokre hiramasiga mari lenana ngase Bosem na pangthokpa pawmi singa unaba amada ayam thoina makha tarduna SSLC exam asibu kanglon chumna pangthoknaba Bosem official singna ahin until night na honaduna laki adubo social science subject ta social media da question leak oire haibagi wakat ama lakpadagi Bosem na cybercrime police ta wakat pada atenba matamda mapung oina Jenaba Oza ani Parakpa si Bosem na cybercrime police pu thagatli loina haujisu case asida makata na kana trainer bagi haiduna thigatliba asida Bosem na sumapung fana mateng piduna thaudo asida trainer khudimak logi matung ina chap chana chaira phangangani amadi thaudo asida trainer ba thawal hawkhada leiba Little Star English Higher Secondary School asigi mathaktasu Bosem na kari action lakhakadagi haiba do police report hek lakpaga Bosem ni committee sing na tanaduna warep logani maramasina miyamna su Bosem na pangthokliba exam ase kangnon chumna pangthok hanbada angamba mateng pangbiu maduna taduna Bosem ni mingchat thiba yaba thabak tarokpa singi mathaktadi logi thabak adu Bosem na chapchana logani haiki soidena koi complaint tawjagani authorities logi kuthangda koi action lawjagani hojik sigi mayek larba kudumbo koina hojik social media da question site or pagi damakta hojik mi ani pharaga leisini makha tabada sugumba aina yadaba pekasu kaina basilak pasingi mathakta sapsaba koi logi mateng lawjagani action lawjagani habisimaso mayamda thamjai Question leak ohanbada choinaba Little Star English Higher Secondary School gi founder cum vice principal oriba yumnam ranjit amadi school asida hangba exam center da AOC oiba S Megasandra anibu mapunsi super jail da thambagi mathakta school asibu recognition kakadabani haina desam na appeal tarokli hiramasiga mari linana ngase loop asigi office ta pangthokpa pawmi singa unaba amada desam gi secretary and thoithoibana
February 15दा पांथोखिबा एग्जाम अदुगी क्वेश्चन लीक ओइरे हाइना देसामना पुथोखरबा मतुंगदा साइबर क्राइम पुलिसना अतेमा मतमगी मनुंगदा थौदोक असिगी मेन एक्यूज सिंगबो थागललकपा असिगिदमक देसामना साइबर क्राइम पुलिस पु थागतली लोइना असिगुंबा ओजागी माइखुम कुपलगा अरानबा थबक तौबदा चेनबा मियोय अनि असिबु द मणिपुर प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिसेस इन द हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन एक्ट 2024 गी मतुंग इन्ना मपुंसी सुपर जेल दा थंबियु लोइना असिगुंबा ओजागी माइखुम कुपलगा महिरवै सिंगबु फत्तब लंबिदा पुशिलगा स्कूल चलाइगने खलिबा सिंगी मथक्तसु ओजा अमदी स्कूल गी एसोसिएशन सिंगसु अकमम एंग चंगबियु बोसेमनसु हिरम असिदा अकमम एंग चंगदुना स्कूल असिबु डी रिकॉग्नाइज तौगदबनी लोइना देसामना तालिबा दिमासिंग असि मरिलिनबा सिंगना चथरिबा एग्जाम असि लोइद्रिङैदा थबक ओइना ओंथोकपिगदबनी अमदी अरांबा तौबा मियोय सिंगीदमक लमदम असिदा लैरिबा सिंगनसु मखोयगीदमक केस लेपिगनु हाइना अपील तौखी कुमना खनरकांदा नियम चुना तौरिबा ओजा अमदी नियम चुना स्कूल हांजरिबा म्यामसिंसिगी यामना इज्जत लेखा ताबया मोंगदा तौरिबा थौ असे मसी लिटिल स्टार स्कूल खतना तना तोंगान तोंगानबा अरांबा तौगेना खलंबा अमसुंग अरांबा तौरिबा सिंगसे मसी खुदक्तगी लेपिउ अदुगा मसी अमोना एखोयगी खुनाइसिदा तौद्रबैदमता मिपुम खुदिमंगना होनामिनसी अदुगा मिपुम खुदिमंगना असिगुम्बा तौरिबा थबकसे असी कंडेम तौबंग थोइ हाइदुना देसाम माइकेली थमजरी मतम सांगना यंगसिनबिदुना लेरमलबा सोरागी मफमसिंग हंदकी ताम असिगी मनुंगदा लंबी थोंग अमसुंग इरम नालासिंग सेमगतलगनि हाइना कक्सिंग एसेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए मयांग नंबम रामेश्वरना फोंदोरकली कक्सिंग एसेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मनुंगदा लेरिबा ग्राम पंचायत की मफमसिंगदा एमजीएन REGS amadi PWD gi makhada semga sagatpagi pakhalakliba thabuk yingsinbagi manung chana ngasi soramaning lekaida MGN REGS ki line department ki makhada semgatliba iram nala amadi lambi sing nung thaduna semgatliba sing yingsiladuna wafam ase MLA Rameshwar na phongdokibani MLA Rameshwar na makha taraduna hai matam sangna yingsinbidabadagi sorakun ase awatpa kaya leramliba se mekhatpagi thabuk satharakli soradagi iringban chokhiba lambi kolas thananaba work program da hapkre sora mamang amasung maningda leiriba lambi sing loina kolas thaduna nong tabada lambi chatpa nungaina bahotnari school fagat hansi mission gi makhada sora high school sangwa sagatpagi mathakta sora da PHC ama thamna bakanna hotnari miyam gi apamba chakha thawrang gi thabak sing leptana paikhatna bahotnari haina su phongdokhi khongchatu da ninga si ko na bona jari basi soragi praja singhi apamba amadi soragi praja singhi kuina sahi kuina neglect to biraba mafam singsi soidaba hanaki term sigi manungda loina develop tawra kanda lambi sing semdana drainage semdana laiba school fagalan sigi makha da locally soragi school public health center asigu mayam asi mathang mathang paikhalakni haiba wai kharasi samjabu loina kunam lamdam asida leiriba youtubers singna phongbu yaba amadi yadaba thidina paw kaya phonglakpana hiram asida chumna thabak tawjariba miyoy kayabu miyamna lana uhale haina editors guild manipur gi president Khogendro Khomramna phongdokre wafam asing asi achangba khunai ama sembada media gi thaudang haiba hiramda igno heritage council heri kona sinduna konung mamangda leiba manipur dance college ta pangthokiba nomagi oiba media conclave with heri kongi tharom aduga mailina phongdokibani Thauram aduda Editors Guild Manipur EZM gi President Khogendro Khomram, Heri Kongi President Yungkhaibam Surji Kumar Khuman amadi All Manipur Working Journalists Union gi President Bijoy Kaksing Tabamna athoiba mithunna sing oina saru yaki. Thauram aduga marilina EZM gi President Khogendro Khomram na makha taraduna hai chumba paw kaya phongduna miyamda mitmai singhanna ba hotnabada lamdam asida leiriba civil society singnasu ekhopam thokpa thabak singna khwapiu amadi media housing nasu achumba paw phongna ba hotnabada tawfam thokpa thabak sing tawjagi loinana haukiba chahi lisingani kulumdoi me ahumdagi hoduna thokliba lan ase kuki militant singna national media singda lan na sandokli tampaki lamdagi lan ase gi maramda marik chumba wafam kaya phongdoklabasu national media singdagi lakpa miyo singna tavik khidaba Churachampur Kangpokpi romdagi kuki singna tamlakpa wafam singda hena lumna lokhibagi warepsu lekhre Manipur da thokliba lan asigi matangda maitai amadi kuki haiba pandana paw kaya media gi ethnics ngakna tampaki mafamda leiriba media house singna phonglami aduga semjan sajanba paw kaya national media singda phongduna malemgi miyamda maitai furupu lana uhannaba hotnariba national media singi mathakta case kaya tawduna achum aran thidopinaba hotnaki amadi
ꯊꯥꯡꯗꯒꯤ ꯀꯣꯂꯣꯝꯒꯤ ꯃꯆꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯣꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯎꯁꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯣꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ मधु यावकादा अखोइददि नोय आंतु अदगी इजिएम किदो लेरिना हारकने अदो अखोइगी सना कानूनदि मोय इन्ना लेबा अखोइदे रेसा तवसु नतबदि अखोइने हेक्ता चंचलबसु यादे चंचलदबसु यादे लाइ अदो अखोइदे कुतुम चालो मयाम हायमै नुचावसु बो मयाम मयामसे मसि थिंगना बहोनबदसु ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯦꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯀꯦꯀ꯭ꯔꯨ ꯈꯣꯏꯔꯣꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯣꯏꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ MLA ꯀꯦ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯂꯦꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯅ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯀꯦꯀ꯭ꯔꯨ ꯈꯣꯏꯔꯣꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯣꯏꯄꯣꯛꯄꯤ ꯈꯨꯜ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯆꯪꯂꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯕ ꯇꯨꯡꯗ MPCCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLA ꯀꯦ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯦꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯦꯀ꯭ꯔꯨ ꯈꯣꯏꯔꯣꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯣꯏꯄꯣꯛꯄꯤ ꯈꯨꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯤꯡꯒꯅ ꯀꯨꯞꯄ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯦꯟꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯀꯌꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯅ ꯍꯨꯝꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯊꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯊꯨꯕꯗ GIC ꯁꯤꯠꯅꯆꯤꯡꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ MLA ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ Representative of the Gram Panchayat, they are also looking around that. I am also going to the ground to see the affected houses of these three villages, particularly Khoirom, Kekru and Haitripokpi. So I urge the Honorable Governor to look into the matters and afford some sanctions for the relief material. ngasi ayu pung 8:30 taba adwaida Thawal district Sangai Yumpham Pulei Pokpi Makha Lekaida lambida gari tharokpa mioi anigi marakta gi gari bagal PPD haibagi wahauda nongmai yauna napak ताना खुद थोकनरकपदा यामद्रबदा नाकल अनिमकी पुन्ना नुपी मरी याउना मियोय 13 रोम असोक अपन नंख्रे थौदोक थफमदगी फंगबा पावगी मतुंग इना ngasi अयुपुंग 8:40 ताबा अद्वाइदा हाना थौबाल जिला परिषद की मेंबर ओइरंबा अमगी मनाव नुपा अतोनबा कौबा अमना मचेगी अनाबा अमगी डॉक्टर चलुरगा मयुम हलकपगी लंबिदा मखोयगी गारीदगी ममांग थाना थौरंबा हाना संगाई युफम पार्ट 1 GP गी प्रधान ओइरंबा आजाद खान गी मचानुपा परवेश का गाड़ी खामनरगा बगल PPD हाइबगी वहाउदगी खतनरकपनी मदुदा मागी मिचंग थोकनरगा नोंमै याउना खुद थोकनरकपदगी नकल अनेबकी मियोय 13 रोम असोक अपन नंखिबनी हारी थौदो अदुदा संगाई युफम पार्ट 1 GP गी हाना प्रधान ओइरंबा MD आजाद खान याउना मियोय 5 थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा पुखतलगा फर्स्ट एड पीरबा मतुंगदा इम्फाल के तोंगान हॉस्पिटल सिंगदा रिफर तौख्रे आजाद खान गा लोइनना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थौबाल दा पुखतलंबा मियोयसिंग अदुदी संगाई युमफम पुलई पोकपीदगी सापिरा चाही 19 अपोपा MD Jamiruddin Promila चाही निफु मपुरोइबा MD Jamiruddin Sarida चाही 35 मपुरोइबा MD Asman अमसुंग MD Parvez Alam चाही 38 अपोपा आजाद खानी थौदो अदुदा हानगी प्रधान आजाद खान नुंगना पानबदगी सोकपनी अदुगा अदैना नोमै चरा मरुना पानबनी मखोय लोइनमक संगाई युमफम पुलई पोकपी मखा लेकाइदगिनी अतोपा नकल अमगी सोकलबा मियोसिंग अदुदी MD अचौ चाही 50 अपोपा MD Narjul Ahmad MD Abbas Khan चाही 95 अपोपा लेखिद्रबा हकीम अहमद MD Sahidur चाही 30 अपोपा MD Mujir Rahman अमसुंग MD Abdul Nur चाही 63 नि मखोय लोइनमक संगाई युमफम पुलई पोकपी मखा लेखाइदगिनी मखोयसु नोमै मरु चराना पानबनी अतोपा लंबिदा लाकपदा सोकपा नुपी मचा अमगा नुपा अमगा यामना सोक्तबना मरम ओइरगा पीमा हॉस्पिटल दगी डिस्चार्ज तौख्रे अदुगा योपाकना यानबदगी सोकलबा आवास खानदी पीमा हॉस्पिटल दगी जेनिम्स रिफर तौख्रे थौदो असगी मतंगदा थवाल पुलिसना केस अमा लखतुना तिगतपा हौख्रे हाइरी सिंगजमाई चिरोम लेकाइदा लेबा खोरिरोलगी अइबा अइबी सिंगी पौसनफमगी
Manga Suba Foundation Degi Tharongasi Major Kholda Leiba Manipur Press Club Ki Loktak Hall da Pangthokre. Tharomaduda social activist Oinam Roman Khapau ki President M.K. Ilawar, Standard College ki Librarian Dr. Inaubi Huirembi, Eminent Critic and Translator Laishram Memo Amadi, Research Scholar Ningombam Nandona, Mitunan Sing Oina Saruk Yaki. Foundation Degi Tharom Adugi Manung Chana, Juri Bambao Furada Gi, Taunawzam Ongbik Ketuki Leimana Iba, Nong Ngahaningdraba ahing haina mingthonba sareng larik amasu phongki larik adugi ai bina larik adugi matangda phongdorakpada ngalingai mahiroi oiringai matamdagi hoduna ibada thawai yautuna laki adubu punsigi thabak thawai panglingai da ibadi ngamdana laki iningbagi wakhalon aduna lupsing kiduna hariba sareng larik asi ikibani lunana ai bisingi lup asigi shu lifetime member ama oina leiduna makhatana thabak thawai kaya pangthoknaba pandam thamli ngasi phongliba larik asi miyamna su pabinabiu haina su phongdokhi wakan punchin naraga dekna bubu adi maithi ba pi ba ngamnaba amadi akhoi ningkha tamna pananaba akhoi iramdam irepa iramdam singa amukhana shanti puraktuna ingna tapna pananaba palasi haibni Manipur Governor Ajay Kumar Balana Thokiba order amagi matung inna lona yadaba kuchu khutlai pari bisingna manak nakpa police station sing amadi security force sing dasnanaba lokal agliba khongtang asi jing amadi tam khagdana pakhat kadabani haina sungzamai tu lilong apunba maira paibiluki general secretary Santewala Khaidemna phongdokre ngase Manipur Press Club ki Kaubru Hall da pangthokiba pawgi mifam amada wafam ase phongdol aduna Santewala na hai Manipur da haukiba chahi lisangani kulumdoi gi me ahum dagi hoduna ngase fawba chatharakliba lan nasida India government amadi security force singna mathau ningthina tarok tabadagi majati mafurup kanjana ba khun ngakpa sing thorakhibani khun ngakpa icha kaya thorak Lamdrabadi Lamdamasina Laiba Maitei Furup Asi Lambasu Yai Maramaduna Kun Ngakpa Faba Punba Amadi Chukutlai Pagat Pagi Tabak Taribasi Nakal Ani Magda Taudana Tampaki Mapam Sing da Kakta Tarok Patok Labadi Lamdamasina Laiba Mama Ibi Kaya Akan Bakong Jang Jangsin Naba Sem Sanuna Lady Aiki Jangchaliba Kongtang Asida Moyupa Naba Toro Kotaragadi Akoi Masen Ima sing mayang lepina si haiba wafamasi thamjage yadraba naraga madudai Social issues of Kanglei Park Manipur Women and Child Protection hariba hiram asigi matangda nomagi oiba khanani nabagi tharom amang asi Manipur Press Club ki thangjeng hall da Chanura Lamching Land Kanglei Park CL Kena Sinina Pangthokre Tharom aduda Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR gi Chairman Kaisam Pradukumar Manipur State Commission for Women gi former Chairperson Professor Dr. Binoda Mainam District and Session Judge Retired Judge Nautuneshwari Amadi CLK gi President C.S. Pakpina Tharom adugi Athoiba Mithunglen Oina Saruk Yaki Tharom aduga Marinana Chanura Lamchinglen Kanglei Park CLK gi President Chingshu Bampakpina Phongdorakpada Haujeng Manipurda thokliba tangdu leitradaba irang asigi awaba kaya ama mayoknariba marak asida mabung mapa oibasingna machan singbo kaisu leitana ijat mahanlakpa nupi oibigi punsibo kaisu leitana khanlakpa Haujeng Manipur ki tungan ba mafam kaya da mapa machana ijat mahanbiri rep tobiri haiba tahaidaba pau kaya tarakli asugumba tahaidaba pau kaya tarakpa thooningdaba issue kaya ama tholakliba asida khunai asida leiba mama oibi sing amadi satran haro sing asida ijat manghanbagi thodok sing amadi nupi bu kaisu leitana khalakliba asi matau karam na muthat sige karamba ahenba charak piba yabagi haibagi matangda khananenabani haina phongdorakli Miyam kung natabo yung nagta nung may kapsan doon na aki akang pukhan bayaning di haiduna ngasi sa Walban Bijoy Govinda may rapay binasin doon na wakat mi from sa Takray wakat mi from adugang may linana sa Walban Bijoy Govinda may rapay bigi President Laishram Ongbil Lata na pongdok hibada hau kiba February kitang kunipangin numidangi pong tararom tarakpa matamda sa Walban Bijoy Govinda may rapay bigi Secretary R.K. Ongbi Sonyagi yumgi getta sa kang daba miyoy sing na nung may round ang makapsil lambagi tawong asi yaning di karigumbay yaning daba kaya layrabaso wali sana duna oration pubirau nungaitaba amagidamak nung may kapsin bagi tawong asi makhatana tawbigano tawong adu kanana karigidamak kapsin lamnibano haiba atuba matamda kangan birau haiki adagi yumbu ori bachu phajana wari sanaraga
थोप लंबी ngaꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯔꯤꯗꯣ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯒ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯞꯁꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯟꯕ ꯇꯧꯕꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯕꯤꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯨ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2 ꯁꯨꯔꯛꯑꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯐꯥꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯆꯤꯡꯗꯅ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯂꯤꯕꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯕꯁꯤ ꯇꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯐꯒꯠꯄꯤꯌꯨ ꯆꯤꯡꯗꯅ ꯂꯣ ꯆꯠꯅꯗꯕ ꯇꯝꯗꯅ ꯂꯣ ꯀꯟꯁꯤꯟꯍꯟꯕ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯄꯣꯔꯦ ꯂꯩꯃꯔꯣꯜ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃꯣꯋꯥꯕꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯞꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯝꯕꯣꯜꯗ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤꯕꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯊꯧ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯟꯖꯅꯕ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯏꯆꯥ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯨꯠꯂꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯀꯣꯝꯕꯤꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯍꯟꯗꯨꯅ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯐꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ CMꯕꯨ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯍꯜꯂꯒ PR ꯆꯂꯥꯏꯍꯟꯗꯨꯅ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯐꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯂꯦꯞꯄꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯍꯜꯂꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯜ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯊꯧꯃꯤ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤꯗ PR ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯦ ꯏꯟꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯐꯩ ꯏꯟꯕꯤꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯤꯊꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯉꯥꯛꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯁꯟꯗꯣꯡ ꯑꯄꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯛꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ZEO ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ A ꯒꯨꯅꯃꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ SMCꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯖꯣꯟ 4 ZEO ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ A ꯒꯨꯅꯃꯇꯤ ꯗꯦꯕꯤꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯅꯨꯑꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ A ꯒꯨꯅꯃꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 750 ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥ 12 ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯞꯅꯇꯪꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ 9 ꯈꯛ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ 5 ꯀꯧꯔꯒ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯥꯔꯛꯅꯕ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯅ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ ꯖꯣꯅꯦꯜ एजुकेशन ऑफिसर जॉन 4 बिष्णुपुर A गुनमणि देवी डिप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल मोइरांग M मेघाचंद्र डिप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ मोइरांग कुंभी सर्कल S सरोजिनी असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल मोइरांग H बसंतना मरु एबा मियोइसिंग ओइना सरुक याखी थरमदुदा ZEO बिष्णुपुर A गुनमणिना नाटकी लेयान यानदुना तरमना ओखी लोइनना महिरोइदा मना मथुमसिंग एंथोखी उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट फेब्रुआरी 19 थोखिबा उन्निंग खाइरकपगी थलोक्ता लेखिद्रबा मिगी मसिंग 3 सुख्रे लेफ्टिनेंट कॉलोनियल मनीष श्रीवास्तव PRO डिफेंस देहरादून हाइखिबदा आर्मीना चथरिबा थीबगी थबक्ता ngasi उन मनुंगदगी हकचांग अमा फंखी हकचांग अदु मना पोस्ट पुख्रे थीबगी थबक अदु आर्मी ITBP एयर फोर्स NDRF अमसुंग SDRF की मियोइसिंगना पुन्ना चंगसनमिनरी उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामीना देहरादूनदा लेबा डिजास्टर कंट्रोल रूम IT पार्कता लाक्तुना रेस्क्यू टीम की थबकसिंग रिव्यू तवरी उन्निंग खाइरखिबा मफमदगी कलखिबा जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल थमलिबा विजय पांडे कौबा मियोय अदुना फोंदोरखिबदा उन्निंग खाइरकपदा मतमदा कंटेनर मनुंगदा लेरमि कंटेनर अदु उन्ना चेंथकी मखोय उन मनुंगदा लेरमखि कंटेनर मनुंगदा मखोय मापन लेरमि चामोलीदा थबक शुबसिंगना मखोयना थेंगनखिबसिंग अदुगी रिकॉर्ड लौखि हाइरि उन्ना थुमजिनखरबसिंग कदाइदा लेबगे खंगनबा इंडियन एयर फोर्स IAF ना ngasi ड्रोन अमा एयरलिफ्टेड तौखि जोशीमठतगी SDRF कम्युनिकेशन टीम सु श्री बद्रीनाथ दाम थीबगे थबक्ता
yauraki. State lengaknasu extensive area rescue operation sataki. MI-17 helicopter ama, Cheetah helicopter ahum, Uttarakhand government helicopter ani amasung Rishikesh air ambulance amasu sizinaki. Daka oiribadi ahemba helicopter sizinnabasu CM Damina authorities ta khanganki. Marak asida Badrinath un feet 6 yongna un taki hairi. Sahi kontragi manungda khwaidagi yamna pak chawna Japan gi awang thangba sarukta lamai chapagi tharuta yamdrabada miyoi ama lekidri miyoi lising kayana safagata mafamda puthokre Ufunato city dagi miyoi chani rom mafamdu thadotuna chanthoknakre miyoi lising ama chani henbana shelters ta pukre haina disaster management agency gi wangang loi Hokkaido na Kushiroda phongdoki lamai adu pari lising ama chani pan henbada chandokre hari numit mai ni suraklaba mai Chakpadugi achobo mekhuk kakhalakpagi footage Japan Broadcasting Corporation na uthoki building marifu hanna mangtakre firefighters lising ama chatret lomna mai kanpagi thabak sathari hari sanabagi pau All Manipur Football Association Amphana Senuna Kurai Lamdong Artificial Turf Ground Amadi Sagolmang Playground Punna Team 18 Yaduna Group Ani Thokna Khadokuna Sathariba 13 Shuba Manipur State League ngasi sanakiba ahanba match da klasa amadi SGC na akanba lamba tawnakiba match aduda SGC na klasa bo panjal ani sunada maithiba piki ani shuba match na elite amadi rahi lamba tawnakibada elite na rahi bo Panjal mga ahumda maithiba pikre yuna tournament astige hayng nungtilpung barom khay tawa matamda ahanba mesingda nako amadi UBFC YOAC amadi YPHU na lamba tawnaraba matung ani shuba mesda klasa amadi niroka amasung traw amadi USA ani na lamba tawnaragani aroibada maroiba paw amukan na pizari SSLC examination ge social science subject ta question leak oihan bada choinaba mioi ani cyber crime na fare YouTuber singna pau phongba yaba yadaba thidena pau phonglakpana hiramashida chomna thabak tawriba mioi kayabu miyamna lana uhale haina Editors Guild Manipur gi president Kogendro Khomdramna phongdokre Len yauba nonglai nungshitna yung kay amang ata thokan kharbasing athubada Manipuri governor na mateng pibinaba MLA K Mega Sandra na appeal tarokli. Noy na Uttarakhand na unning khaibada shikiba migi masing taruk sukre. Matang asida imes palon sanuk jaba lushin jari mi ing tabir basing bu amukan na kurumjari.